megalayapost.news. Komisi benta banwat yaki thai yelek kai ki batibet banjet pat banmi khmat na Kariboi district malek yakun shakibai pat ke district Kariboi district sports association RBDSA mentagasngi ka arphoi trik banai nailar arjar opsau klayo ban play perda pat sakabai gelempung yelek kai ball na benta ki kenthai kabla tip kum ka women's league jong slam arjar opsau ya kabala yo ban pelong hamadan yelek kai jong sinong umdihar Kariboi district ya kate gelempung yelek kai ball bala pelong da RBDSA lawan ban play perda no duba RR makdo advisor ke RBDSA kum kongsan harkat ke jingan donlang ba RB Shadap president ke RBDSA kinongkit kam ke Umdihar Sports Club bat kinongkit kam jong do basnong Umdihar hagte ke simpli lasa kilang ya ke jingan lekai hapring ke kenhon na rempei youth football academy persya ya ke kenhon jong ka Linti Jam football center hakba kithe lekai na baro artli ki kenhon kila sei la kisap banyak kunting banyak penki ya kejar bat deling ba artli ki goal na kita yelekai ke narempai youth football academy kalau pelong sendan banra ya ke nam job da argor la not persya ya ke Linti Jam football center What's it? Amin, offside. Presiden jong ka Umdihar Sport and Welfare Club ngadon kendiap man ay man CMP ki samla ba it jongi kadai kesin ke menengkong le se wat mangaru ngayo markmat kumni ngala ban yoi ba ki kena samla kin yelek kai ki samla kan thei kin mi madan benilek kai kumni hapo ka jinglam jong ka RBDSA te pitip hi kum ba ktin gaong ba football is a mystic game. Ka football kadai kata ka game of mystic. Tekadau le se mla ban ong baro player football banang ka panang don be jima kalah madan. Kala da pia baklah madan ru umdei pade ba phin ya dom ba phin ya shrut ba phin ya bunut kum kata kampha ha ka jing le kai ka jong phi. Hari sim ya ka kum kata ka oil of joy ba kyong. Ka oil of joy kum kata ka nyang jong ka jing kemen ha ba phi bakla. Nomor bali mistake is your master. Namar ba kajing bakla ka jong phi kalong kajing hikai namanta kalawe ba pernai ka jong phi. Ti ba pinlong ki klur na kaliang jongang kerku kerdo phi ba baro na phi pin salong jisha ki klur jong kari ba kajat benwi jongi bonwan ra ya ka nam ka burom namanta ka temri boy ba namanta ka jela ba karihi ba kawai. Ki kenthei hakine kisni sabamo kim deisu ki badon tang hadpe lane haying sadja kila don haki badminton court kila don hapo ki wrestling yalampat kila don haki track kila don haki throw haki pentaparo jong kanika sports
Kata kali kerdan yang ki kente akan kena juk ko menta. Bat nangai scam kumalaong ibang do. Kari boy di six sport ocean kadingalam jong ka. Kapal penyor mo ya kanam ya keburam mo ka state kadingi ka makalaya game. Kayo kata kading sisa. Baki kun samla kente jong ka dong riboy. Kim day su bandon tang ha ying sedja. Ndai su banyalim tang bat kahit kemi. Berbunkam tang bat kasnat. Banyak bunkam bat kini kita hendai nalar ka pule ka putih ke jumpi. Kebapi sandur ya ka long renyang ke tingnang ke ustad ke jumpi. Kalat menta ka pli ya pi wat ya ka football ro. Bat nangai scam dak kata ka mensim. Kaba sirham pinya lekai da ka mensim kaba yakun. Ban yakun kumbayakun ke bahagan mo. Wat la karamro ha kading ya lempat re hantu ka kot. Ha yang bisa kalit. Ban wan ban yakun ban yo la kadong ka hok. Ndre ka kamyo ne kamyo. Te piwa kam ka bangakwa man ang pi semla kan thei dongi sim ya kane ka jinglong ka kum kane ka ko jingmot ka manne ka kum kane la pi contest hak kano la pi le matric la pi le 12 la pi pass degree la pi ko alang master la pi lang doctorate deben ya kun da ka sim jong bi ko jingmot Megalayapost.news